Depuis la nuit des temps, certaines langues laissaient entendre que le Kasaï oriental n'est pas un site où l'on peut construire des grands immeubles de plus d'un niveau. Mais l'expérience a prouvé le contraire. Le cas le plus éloquent est celui de l'un des plus splendides et prestigieux hôtels dénommé Hôtel Gloria, construit par un fils du terroir et pris d'un esprit de développement de sa province natale, Kasaï wa Balengele, entendez Kasaï des élégants, où dans le temps, les visites étaient interdites par des pensées négatives, alléguant que venir au Kasaï est un temps perdu, car d'aucuns s'est posé la question de savoir où dormir. Cette question était plus ou moins raisonnable du fait qu'il n'y avait pas d'infrastructure de cette taille, un cadre somptueux, idéal et adapté au standing international pour ainsi laver l'image jadis ternie par ceux qui injuriaient le Kasaï oriental. Le doute n'est pas permis. C'est l'heure de démontrer en répondant à la question de savoir qui aime le Kasaï. La réponse est simple. Il faut lier les actes à la parole, c'est-à-dire matérialiser cet amour au travers des œuvres visibles, palpables et à même d'extérioriser son attachement à sa terre natale, tel l'hôtel Gloria, ces bijoux qui attirent les curieux et touristes qui se sentent honorés par cet esprit de créativité qui sort de l'ordinaire. La balle est donc dans le camp des autorités politico-administratives auxquelles nous lançons un appel au soutien de telles initiatives pour l'émergence de cet hôtel prestigieux. Franck Tcholawetu TV félicite l'initiateur de cette bâtisse qui fait la fierté de tout un peuple. L'hôtel Gloria constitue ainsi un exemple à suivre, car construire au Kasaï est un défi lancé aux Kasaïens qui disent qu'ils aiment Fachi Béton et leur Kasaï. Awiwa mambo danza kuisema nguvu kani ile unasemelele ile mambo mulumba wa mashine shibote shimini na shabantu bamoya fulo bwambu mulumba mushichakula bya kusema wewe mnafanya bingine kwa nini mkwemba tumba wanyu ni wanene engineer na kukomea kalonje kalonda na kutembea uyo mambo yako nenda na kufanyika baba wangu kile muntu yote ashirizala bana musala kwa baba na mama. Hey moye tena mumona mananga yaye wakalonje wanyi abaita kumbenga bwa waluka wa mulumbe we mundela muluma chwa kujamba. Hey mwanga ndoka bondi wanyi wakabe wanyambe wa waluka yo wakalonje lelo tutuvuluka mamwanyi amwene ndabula kamwangu ado kumilonda wanyi mwendo akalonje akalunga nenda kabena banange mama mwene shimba wa mwadanda kasanshi yanda jaka zemba jaka toboganyana yanda ndati kafuda ndata buzamu yanda divaja mulala jangulu wa chilonga akigani kwamba mwa kabasala muganda bandwani wabi ntulungu wabona akigadi wacha wa majimba wani waba mashibayeli yeningani ngwela kaboko wa mungala wa mwasambi we mwabaga mama wani wa mulfula wa muchilemba. Hey mwamulume wakalonje mulala nzibo angaya mama wanye wasakijila bulela mama bwalulwe ela ikalonje chilongo ache mujilwanyi ningwela chilongo chayi yanenda wasami wabintu wanara mufika wantamba bagonzi olonje tiyane bamwaka yiniso wetu ngakamba ni mulunda tatu mutamba mwane baby promu ya mwabaka yenje nyere tatu ni bango wa kwimba memba. Hey wanile wa mulumba wa mewa wana shabanza wadiga yengwati wakumambo mabo yena ngade kubonda ngelela bubana wakuma ya jomo la sambe wakuma iwanyele baby production mumbenga bwa waluka engineer wonga akasomu kuimba kwani ebudi bona ari mufika watamba bagonzi macho kuimba shadi la mwaba wanyemo memo mwamba ne kugaba nindo kugaba chana na mamu. Jésus ne change pas, papa, ouais. Jésus ne change pas. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même.
na wali mo mwenda na mo wala bantu ko mo lwa ko mo wala nga bani mwenda ni tatu mwenda mwenda nyewo tayu sama wal baya mwana usame bashaba yendo mwana ndama shikama wali twanga tayi mashama mwenda ndikaje kumbananga ni mashaba yendo mwana waba mana kumwele masha swanga le mubanga jendele kut amalo katika tisama nende kubanga bayaga imashien umusala mwigala ni sida yesu mwigala ni coronavirus sama webu afubele mashew ni sama jani kwa nashi imusa kwamba chini chela nganda kuna toba libanye nibange babyani yeyi kalonje wakalunda atami wo mayende na bashibayele wani bashabakitatu abwanga wakangende shamu bantu ina shimba wa mwajanda kasashi bashibayele wakitaba ngenda ni moyo mukatanga amila ibana benoko belekala mukala mwachamba amba mukali mwa ewe njiba wasesa bali babundila imba ya mukala wona kubinda bamba ni mutu ilifale mutu yengala walunga ale wa mambo walozwani wanda mina kalozwa kaloni wetile bitamwaji waba jingela tsubuni atrindikisha munyu chena ngubenga tena ni bwali bakwambila bantu ilifale na develope ngomba ya mwenwe na tatatu biya kukatanga balikilangu abenda tatu yakwela mkwethu fumaji tunga uje fumumwa letu bena mkwangulele right la mangana alonje wate yeyi mudilu wate mya wana kalunda wate basela wa mtindo ndo ai wate mya watene yo watene kalonje wa kalonje watene yo